Урматтуу тамашачылар, бүгүнкү тамаша лигасына кош келипсиздер. Бир катыраак кол жаап бербейсиздерби? Биз акырында тамашаларыбыз бар. Раз, иштата. Сыймык, мен боп кеттим. Неге? Неге? Мен жарамазан айтып жүрөм. Жарамазан? Орозо келе элек ко жинди. Бүгүн жума. Эскертүү. Мусулмандарга пайда берет. Анан мен эскертип жарамазан айтып жүрөм. Кимге жарамазан айтасың? Калыстар тобуна айтам. Мен деген инсандар отурат. Калыстар тобу акча бербейт сага. Берет. Ишенбесең карап тур, Бербей койсо ителе болосуң азыр. Берет, карап тур. Бас. Жүрсөң. Бастай. Калыстар тобунан кимден баштайсың анда? Кимден баштайсың? Максат, биринчи мына кагаз неме пакетибизди даярдалайлы. Барма. Максат агабыздан баштайсыңбы? Ооба, мен Максат агама баштайм жарамазанды. Максат ага ордуңуздан туруп коесузбу? Ассалому алейкум жарамазан. 12 айда бир келген орозо жан. Адыр ай толордон. Айгыр миним ай, биз келдик. Айгыр баш. Ликсоп! Пачин башталды. Пачин башталды. Бу чөнтөк экен. Эми кимге айтасың? Менби? Экинчиби? Байматовго агызга айтам. Азамат Байматовгабы? Ооба. Байка ордуңуздан туруп коесузбу? Туруп коесузбу? Сарыга турдуңуз деле. Асманда ай, Байматов агабыз бай. Бою узун шатыдай. Байке. Акча бериң, Максат акадай. Мен микрофон бербейм. Бербейт аткан. Ушунча мээнет кетти. Оштон келдик. Бербейт ат. Башка способ колдонайынбы? Башкача метод колдоно бербейсиңби? Акажан тани жаны сау болсун, 5 сом берип барың ака. Şu finali boş gelmen Akacan. Aka. Yok ki bana 1000 sonu bir aydı. Yok mu Bayka? Emneyle korku otasın? Almaz kayakta almaz. Al boyunda almaz. Ötkünkü jolu almaz saatım alıp ketти. Neyle ol otasın roştu? Uyat kılıp adamdardı. Жоқ болса. Жоқ болса жөнлі айтып қойың ака. Алмаз, зачем пришел берді? Ого. Недер, эми кимге айтасың? Кимге айтасың эми? Айтпайлы, папам өзі берді. Мына мен оштық масал $100 ма. Сыймық. Сүймейлі ғой, сахнаның арқасынан пальмам алатты. Жаныш Байкеге айтпайсың ба? Акам жалдырап қарап. Байке, шынында айтайым сізге. Жарамазан түгеніп қалды. Бербейсіз ба? Кел анда бұл жаққа. Бұл жаққа кел. Ойлайым уақыттан кетірбей. Бат-баттан кел. Деме, саған мына пакет подарка. Медер. Может, шефке айтып берерсің, шефке? Шефте де бір сындыралы да. Атпайладық терекке. Трибунаңызға берекке. Атағаныңызды алып шығың. Әланайын Ермек Байке. Рахмат. Мен. Зато Байматов ағазға қарағанда нанға іштеп кетті. Ушундай жағының мұнайда, Вашингтон командасы Лего! Рахмат. Достор, бұл тамашабызға биздин Ермек Байкебиздин жардамы керек. Ермек Байке, мүмкін болса, бұл жаққа тұрып қойыңыз. Баарыбыз билебиз, Ермек Байкебиздин автокараоке долбоору бар. Ошол долбоордон үзүндү. Автокараоке біз келдік. Ермек Байке, бұл жерде руль бар. Руль бар. Негізі автокараокеде руль жоқ олай дейді. Кел, отырма. Ассаламу алейкум. Ешіктеле жоқ, пұтшымдай дейді.
Кел отыр. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бұл жаққа. Ермек бәке, біз Асқазоо группасы келіп қалдық, сіз шақырыпсыз. Ошо келдік мына. Ооба, келдіңер. Не сіздер портерге отырғанда отырып алдыңдар? Біреу артқа отырбайсыздар. Байке, явно портер айда еткенсіз ғой? Ошо Ермек бәке, біз ушу өтө хит адамдарыбыз YouTube'да жөн эле жарып атабыз. Асқазоо, Ооба, 2 жыл мурун клип чыккан, тура? О, байке. 12 просмотр, Байке, 12 просмотр. Биз үчүн 12 миллиондой. Ермек бәке, кичине мындай денебиз ооруп калды да, кичине турбайсызбы, кичине разминка кылбайлыбы? Мындай турсаңыз? Разминка, Диджей, музыканы койсоң. Alma bış, ozma tüş. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış. Usta. Байке, отырып албаң. Кеттік. Так, сіздер Асқазоо группасы Instagram конкурс жариялаганбыз. Ана сіздер менен ырдайым деген бір жаш келечекте ырчы бар екен. Келечектеги Күйөрмандар. биздин фанатыбыз. Күйөрманыңар. Аха. Чакырып алалы. Мен мынакей телефон Аваз дейт. Акимов Аваз дейт. Акимов Аваз. Акимов Аваз. Ооба. Ким? Жакта кайсы? Кана Акимов Аваз. Ана Ким деген? барбы? Акимов деген бе? Ооба. Кел. Инем. Кел Аваз. Эме бул портер кичине аттап чекирип ийсең. Отур. Келгиз Аваз. Кандай, жакшыбы? Аваз, бул Асқазоонун күйөрманы турбайсыңбы сен, Сен Инстаграмдан көрүп конкурс жарыялаганда булар менен чогуу ырдайм деп аябай кыялданган турбайсың? Кашайып келип бизге күйөрмандык кылдың ба? Жок, 12 просмотр экен, ошо 12си мен баскан болчумун. Өзү 11 болчу экен. Жаш эле туруп шаршысың го дейм, а? Так. Не? Опа, гаи. Капитан Жунусалиев, сиздер краснан өтүп кеттиңиздер, пешеход кое берген жоксуздар, сиздерге 15 000 штраф. Мен водитель эмесмин. Капитан Жунусалиев 15 000 штраф төлөп коюңуз. Ака, оштукпуз го жүрүңүзчү. Төшкөнү кетти. Байке мен жайлап коем го кеттик. Ке рулду. Так, кеттик. Эмне кылабыз азыр? Mo жаш талантты ырдап көрбөйлүбү? Мейли. Мындай, бечара бортто тоңколдук шыгырдап чыгарбайлыбы? Колуң эмне кылчу? Шакегиң барбы дейм да? Жаңы эле үйлөндүңбү? Эми сага бир совет да иним. Если чыгармачылыкка аралашам десең, үйлөнбөш керек болчу да. Хит боло албайсың да негизичи мындай. Эми ошончо болуп калдыр, голосду угуп көрөлү, Кеби иним, бир куплет. Инимди. Кел Аваз. Жок, бетинен жаш эле бола көрүнөт экен. Аха. Ачылган канаң аппак эй, гүл көрсөм окшотуп коем өзүңө, талайдын таңы өңдөнүп жалжалым көрүнгүм келет көзүңө. Ey 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 ha ey 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 hey ey 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 Чоң рахмат. Кол чабуулар болсун. Азаматсың. Бәлләсің ука, Жакшы. бәлләсің. Чын. Жакшы да айткан, Ооба, жакшы ырда айткан. Жакшы ырда айткан, бирок ырга фокус өлүп калыптыр байке. Эски. Сен үйрөтүп койгондо мастер-класс күчтүү жылдыз катары. Инем алдыга жылсаң, бечара бортто туруп тоңуп калды, алдырасың. Ушундай кылам. Азыр мындай кылабыз. Заманбап болуп кеткен го бардыгыча. Бийлегенче ырдайсың, короче. Мен сага бир ыр берем. Короче, хит болуп кетесиң, Кыргызстанды даң жарасың. Ал кандай ыр билесиңби? 1 2 3 кеттик. Шекер экен жаны, шекер экен жаны. Шекер экен жаны. Вашингтон командасы, чоң рахмат.